Khasi Students Union kala ujor ejahar sha USP ke East Khasi Hills halor ke jingkentho jong ke Legal Rights Observatory ke balakenno ba ke jingmi huri hura ha Mahadev Khola Mandir lale bat ladon ketida ke KSU. Habakran Shakilat Pathai Khubor, u Presiden ka KSU u Lambok Starwell Marngar, ula ong kane kamday kasian baningkong ba kane ka LRO ka kenno hendreina ka Porsche kapor ka persyang banwan ra ya ka jingsngo ya pher jaj benrio. Ula ong ladana kalyang kipulit kimle ya ka badan kam bat kam shim khya, le se kan la ban poisha ka wei ka sin jam ha ka ba ka KSU kan wahat hi ya kilat kelenti bat kan but din. Jika pelong hi keseng kesngi ban keren sekitar Pathai Khubor ba khnang ba kipai ba kam tam ginong song po jalai bro koi ken so thu kam sai hadin mi la i ya ko wei ka jikan tho na ko wei ken hun ba kam ba ki LRO ngam tip dei mano halor ko wei jeng jiak ba sum lu mala ni asor sulong ni ba ki ong ba la den kti da ken na kaliang jong ki isi ba kam subsi su kolong ba ki keno ba nagaliang kabalang Presiden kadai kanong kensat saja gitu jengja kabangi persang ban pet ban jurep ya kene ka page LO lamba Facebook kadan lamba Twitter kadan misam balap ba kamde su karsin banangkong kena ka por ngi ba kamde ke bora span kamde tang ke bora span ta jinga su kerja jendre andai ngai iru ka keren ba tang ban wara ka jinga su karniam ngiem hang dekari India ke ba ingat ba kadai kari bas nget ka jing sensar pai ba constitution kala karan sai ka buram ya gijat pendeu ba em hang dekari India ka buram gijat kitien buram gijat jinget bat kum tat tat hari kini gi pendeu nak kapor ni ba sedang banyalam bakala bat pas thu bakala bon bala di nak kaliang juga seng ha di din ngila suyo i bat pet kum tu nak kapor ni chat ngap ngim kam kanto bat ngim kam krani ai handai haba kibreu tak sedang bandat sidat ngir ban si perkhat kemai ka we tika step ka ba nongkong ba nagaliang kaseng ta singi la dep ban pendep kolong lang bau legal sekretari ju kaseng mila ai ka jing ujor sa tanat trong ka bor ju kan au SPCT ban le yak ek badon kamtam bat nginam batai ke kamram jung kulit ibele ngatrai kamram juki haban le tilada nagaliang juk tanak prit kam simkhia ban budin kum kini beriung iba kawara kan no ka jing mansau bat yule se ka poi spoi pat kalanti namar kalong kum kini ailat ya kinu konsert kalong tek kum ailat kinu beriu wara ya tak kom perkhat pendan bat haban yo usna ti nagaliang gi juk kaseng ngikran ke basai imkwa ya kum kini kinong lamle pekerja lambak lah, ini rumah isu. Ikam ibarat basu lapan ong ditang kejing ya tengku se parah kena adat lapan ya lambak lah lapan heyo. Ngikwa ban ong ngir unang ban pen heyo ngir unang ban tau yu kunu kana. Hari wangi ngim layak tak kalenti. Dan ni kijuk ibari kidang persang ban banyak tak kajuk kalenti ngasarai ngari yakran sakaipat ngir haperkat wipat kalenti. Yam ta kenti ngisani abah kabor jukaan bekelek badan kam reda kabor jukaan kam lap te ngiru hap perkhat tak weipat kesenjam kenang bekum digijat jingalam bakla kimne syuk dan jiang nes khmat marti soto belai ngakran ta kalong ba teng gelam bakla om teng dinong snong ne po jala bakum gi jajing tho sat kan tho jajing kan tho bat stang kharap plumar gelam bakla wat tegi beri bo supet ngi po milan endi haru ban pet aku weipat kom long koman ni ngisisa kam judon gunu ko kakane katai bateng teng ikam ibarat la supi pen he jet bagade taransan pertai teknologi mata bagi lak keren kebamuan tek social media kadina kaliang ni juga seng ngasngau ba itu kiba operate yang tu picture lo takam tangkan tli bat kham suk kham antat ban thau tin ban dalam bakla namar ngimla bat supet nginang iru ban tho nginang iru ban tar tiba dak ilong kunjuk juk kibreu te ngir habudin manu dan kti ko pitch yula segi de kibreu dan na selong hi kiba dai ba em sngi kumno ba ora ki hurura kiba em sngi kun ora jing klumar bat yole se ka tu jenggian sngi dei pan ban maki hiru balik ka kam pas dang ni kitai khnang ban yu kan tho bat ba o kaki su dan kti
Ini ka jingle juga Legal Rights Observatory. Kalong ba itu jingjai ba jam ci Singapore Mahathir Kola mar senja tang daki minutes kila post kila tweet kila buat Twitter. Tingi kan maru kumen suara jinja haus nam arajar kat kendai ba. Kani hi ka ju ko group ko ba ujor persya ya ka Meghalaya iki hospitals po Meghalaya bagi bu iki Bible support ki kamera thiak no pang ki jongki ti kapeni bun sien ru si sien ak por ngi si ru bangi wa ki flex tu ban pedi ke jeng persya si ye itho ru ke jeng tho ang tu ba ya kini ki isu ki di balik kini ki kamro bolong anti Hindu bat ki ba ki wa kini ke di ke jeng kesot jong kini ki kunhun yam Kristan lengba ke jeng penbor pada jongki taki Scottish Masters ki jongki. Kini ka peniba kini ka Legal Rights Observatory la ka dinabar yung tip ndre nistu ba kalau aktif bang ni nistu hi bagi di briu ki banang ni hi ki ba de ki dekhot jong ka kunhun nomor bagi kloi ba ban react. Makani ka jingle ka jongki ru kan mau no du si ing kan mau bagi penan kam hai kini ka social media ha ka ba kin brainwash ya ki kasi ki jongi hi. Kumgani ke jingja ka ba jah Mahathir Kola ru bila bunut ba kasi ki bila bu aki statuses ki jongki ek social media ba pero ban condemn ke isu ba kali kum ta po Mahathir Kola. Tinggal ayo ban keren, tinggal ayo ban confront ikat tu kan ningut yang beli ba ibu dan proof ba ka de ke isu ki makiru ki omong isu i dan te perlok dakhar ki bu kadang ngir ibu lang. Ti henre ki di ban wat ki jingli syatik ki di kilong i ki ba ningi suthu ba ka ne ka LRO ka dei nang ni hi bar ka konsert yang ni hi. Bar inong epi ba ka jing keno jingki persya ka balang persebidarian ba ka penyat ya ka isu kalong man pesutui pa ba kalong ba baklan namar ba ka khasi student union hi kamlong affiliated re but kanu ko hunyam la ka de ka balang katolik ne ka balang presbyterian ne ka seng khasi sinrat ka isu hi kam de ka bapet ya ka bai de ba nyam re ka pet ya ka bai de ba jai mriu ka bapet bet para khasi ten ring isu thu pat ba ini ki menderi ini ki poibir ki bala syong ni la lagi bun senam hidon kata ka agenda ba ki kwa ban kini no ya ki jaka ki puta ki jongi ya ka hok long trai ki jongi khando ko siap pat na dong sadong bat kila penon kam ni kong daga bor cek riu kum gila le ki por ki ba menswa henry kim sikso bat manta ba dik lasang banya daga lenti ba thamai ha kata ban penon kam no daga niam ba ha jaka ban kela ta ka ethnic issue kala long ban kum kata ka religious issue namar ki suthu ba apo India hi borokoi itip ba ya kata ka issue jong ki poiber illegal immigrants sa Bangladesh na po Nepal ki bapoy hang ni ti malak berdon kanu ka jinga kan at lakade Assam ne Meghalaya ne Tripura ne heiru kam judan re kata ka response na po ka mainland India ti ki perkhat ba lada ki kin pen kelano sa ka issue jong kan yam kamot bakan long no Hindu versus Christian kamot kin kistu ba ka impact kan don bahas po mainland India ti kata ka di ka jing temu ka jong ki nga try wat benai bladap ba ka yai rally ke BHP hapo laban bagi sang ban perta kita ki kentien persya niam hakmat jeng yang mani hak sing boleh ngatrai ke dia jeng temu hi ban provoke yang ni ba ngin react bangin retaliate ngre ni kumsim lalai ko to por wala kaladan ke jeng ujor FIR nakal yang ki isu laban circle te kemjuru isim kabu ya kan ki isu Mahathir Kola namar ngitip ba ka tu ka jaka mani blai ke dia jeng tei bean ke jongki yang sa hidupan hang tur bilong bean namar ka diga hajaka jong sarkar jong forest department bakat nang mi isngi ki nong sok snong tu gidang bon ki bomde ki jai pendri ki jongi dinagal yang ka ki isu laban circle ru kala ujor sapo district forest officer ki la ujor sa government ba dewan kendang no yaki namar ba kamlong sngan chu namar mi thu kino ki bri ki barung kino ki bri domi ta tharai ki sim kabu ya kata but habagini ki bri ki sim kabu kum kini ki jat kam masuk dei ba ka forest department ru ka deban kendang ka deban evict no mar yaki kelang bakan like ban mi naka security sebakan kelang ni ka ding jong ni ka jing yakan at namar ngi suthu ba kini ka dang bun kinang kwa ban kurup bat kidon katu ka Mahathir Kola kadon hajan kisnong kasi bat kalong ka badon kam me ba deban weng no mardor iki baro nang tu